megalayapost.news. Ki noi lam snong jong snong pam sim Riboy district menta kasngi kilayo ban kem yo weu samla badang at rius nem karta ubalatip kerteng kum ban ker sengkli na kasnong umdihar hadin baulalik bandawa pisa na gidukan hapdeng jing bu akian kabadon ya ka letterhead badru ya karsit jong kaseng Riboy People's Movement uteu samla ulara ru da kisiti balatmu ban pha cha DMHO Riboy district nongpo bad ban pan pisa jingarap na menta ka awareness program chpang ka song ka khna ba ka jingop hu drops bad ka tarik ban plong ya ka program ru ulak man pelong hakat nyutrik November aja arpulai hadorbar hall kesnong umrit hakajing tukit kesnong pamsim nadu uba jedwin tengdo rangba snong hakajing don laru uba wan prang sumer astan rangba snong uteu samlau lapla boloyo manlum pisa tang nakawe gedukan baula plaru ba udei mau balatu batemprai kaying mane dihar aus nem baladap bandrong ru ikitiar kentang jongka balang nakaliang gadorbar snong pamsim tang hadin balewan kem bat bantokit lapentipno cha urang ba snong ka dihar ban IT YouTube samla nang bagas nong kanyo banle ya ka benon kam kalau tak bisa ini juga mau di portu kita portu besar tas tidak bisa senang ya portu ini tertahau dengan pesan ini kan apa namanya dengan pesan apa namanya oh memang itu portu oh nggak haji ini oleh tuh tolong kita bapak kang malah pendekam tak kasih kalau portu latih ni keseng mentah ni keseng kalau arseng ate le no ate long bapak kang bapak capo ada juga arjo long bapak kang bapak pernah lalu mereka ni macam langsung kayak di kerja tu ini sama aku dan kunci cok katanya capo agak Riboy People Movement kita hanya ini ya kan mereka pasti long macam senang mana hah mereka macam senang People Riboy Movement ini ya oke ini mana ini hah Edo kan, Riboy People Movement Edo. Jadi ABWF sekarang. ABWF long bapak mak yang mana bapak yang ini macam bertanya sekolah bapak yang ini nak cek lah. Hana petanya. Pemerintah mana mau kuliah harus ini boleh mak boleh saja. Bukan kantin lah. Mana di sana? Di kantin itu bukan dari. Bukan salah berbong hana yang to hakane jenbit menta nakaliang darbas nong pamsim kapan pa kujing si bakrau habadon kat don way kerteng uba banker sengkli ubade nasnong bihar habon hasnong jingi ulali bandiman hakikat tu kat ne kidukan kedua po nong pamsim te ulai diman ro hakarteng jong ka Riboy People Movement te ngi la persyang ban keli yau ulo jubam baude nakaseng Riboy People Movement bakani sti utoru an pule kal komisti ka subjek ka ba ukwa bandiman kalong ba finance assistance nak banta ka awareness program halor ka phang early marriage kom drug addiction utop nesar da burom ya te ka phang makdo haneng ka RBYF mene hajrong utho ka Riboy People Movement ka bahane pade naga RBYF Western Zone daga mensim jong ka singukya naga benta ki kun samla dong ka than Riboy sepni ngin pelong ya ka awareness program ha ka phang early marriage kom drug addiction ha ka khanyo trik November arja apply pade ka jaka darbar hall snong umrit sang baki kun samla kitang kindup sutu chapang jongkane kapang namar kata kerpat epi kisar bapin yarap lem yangi yakino kiba pidon hapo nang bakite ki program jongi kanlong kabe be guarantee yang nala ayu jelas ketri de JR singkli de nang tap RBPM Western Zone but EA Pator Presiden RBPM Western Zone te kapelong ke bersusi ya kasnong gajungi namar ba habang kli percau pada ulah jubab pada umdei uta nong kam jong kap Riboy People Movement dan jong ka RBWF radon komuni jai benreu dan don kini komuni ki kena la penjak brom ya kiseng ingkerpan ya kiseng ba pikir
ban pe bha bat ongru ya kinu kikam yu piru bakin nomle pathar nekin wan bendiman lagi tu kak beno ke jingrap le dak lenti bat ai ke jing telang bakal basnong nekarpat ke jingrap nak lengan basnong kalong ba kinu kiseng la tikwa ban pan ke jingrap ne ke jingrap haki snong ba per sumpha ye lang ba ka basnong la rapim ye lang ba basnong kan pelong ke jinge lesen pelong ru ke jing pelmar haji de bar ke jite ke jumpi ba ka basnong ni karpat kan khobore baro nak liang ada basnong pamsim kapan pau ka jing sosi ladan kum kini ki samla lane kino ki bashim kabu hagar teng jong kaseng kapan jak bro me kaseng barkan pelong ru kata kawei kum kalat ban penjak brom ya kasnong thau bat ya ka imlang kasalang hiber koi te bahain kli uru ude usaha karteng bat kabhavin kli me pi karteng komno jawab ha jawab ha ayat sahno imdihar te aki kam philale itu ba pitu mane to nga ya ba ya ji berkani mata hai mane pitu kom jing pla jung ba hai mane jung balang latu baru ong bang latu pesaru mensua hagisnong banata ya kene kot keslaru uang ulek sepo borni te kajing kerpat kalomba inam ai hi yaune sakasnong jong snong dihar khnam bakasnong kan lek berengkam menta nak liang terbasnong pamsim kapan pain sakasnong dihar kasnong dihar kan lek pat yak berengkam Meghalaya Post.news